إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوبتي زتري أخونا أختم मेरे अलगुन में वाहद कालंग गस्तकोफा व मौदुआ की दुनिया के हयान ए हकीकत के मच्चंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला लब्बाफा व अलगुन में एचिंग हासिल कुरमट्टका केंडी नेड़ी मसे करो मिदा स्वर्गे के मतेरिकम के वाहकया ए स्वर्गे अलगुन में शाउगरिकम उफद्दुम के वाहक लोबत इज्जत तेरी अखुन्ना उख्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांगे एंगे विगुतुगा दुनिया के हया वेति करे मीस्तकुन्न एकलांगे वनी मतेरिकम गोवच्चे तैयार कुरबाफ ईद कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए गोति सिफा कुरबा फोनी नुजुलम मिन गफूरिर रहीम गिनगिने फाफुस्सवा ओगावंत कलेग मेहमान दारी गोतुगा कायनातु के एम्मेहा खजानात के मिल्क ओडगिंबा मतेरिवन तरस कलांग हदरत एकलांग रुस्सवमा फुस्सवन लिफावा एकलांग लोबोडे गन्नवा मतेरि अळतकु दतुरुकुरा हिदुगा ए अहुलवरिन्नं एकलांग लब्वा फावा करामातु के मतिवरि गोती गोतुगा अलगुन में ए स्वर्गे के वाहक कितम मेवर देखे कमुगा वी नमस अलगुन में के इबारत तक एकम बनी फस्चीफा अलगुन में के दूत एक बनी नुकुल दिफा अल्लाह सुब्हानहु व तआला स्वर्गे के मतिवरि सिफत बयान करवा फवनी अलगुन में के विष्णुमा फिकुरा खियाल ए नियमत ग्याको देव मट्टका लोबत इज्जत तेरी अखुन्ना अख्तुम अलगुन में एनियो में कीनेतो सिफा कुरानी ए एकलांगे वलियुन एकलांगे लव्वा फवा मतिवरि गोति रहमतु के गोति एकलांगे लोबोडि करनवा अळुन एकलांगे कंडालुवा फवा इम्मेहा नियमतु के मरकस एकलांगे स्वर्ग सिफा कुरवा फोनी एकलांगे रहमता एकलांगे रुस्सोमा एकलांगे फुस्सो मतिवरि गोति गोतुगा एकलांगे एतन सिफा कुरवा फवनी इंसान दुनिया के एम्मेहा बाज्जरिकम लिबेनी मतिवरि तन कमुगा स्वर्ग एकलांगे सिफा कुरवा फवनी ए एम्मेहा वेरिकमुगे मतिवरि नियमतब्बरे मतिवरिगंबा नियमते गोतुगा एम्मेहा हेयकंतत्तेकें एतनुगा लेबिफावा उरिहा रिवेति मंजर तकुं रिवेति कुरैफावा एम्मेहा उनि सिफतका उनि कंकम दुरकुरैफावा रिवेतियगंबा मतिवरि नियमते गोतुगा इतांगे बिमकी गोमक स्टोरिया इजाफरान स्वर्गे मतीगावा फुरालकी रहमानवन तरस्कलांगे अर्शिकोल स्वर्गे जीनेत्तेरि कुरैफावनी जवाहिराय मुती इम्बा अकिरिन नोत गातकुं स्वर्गे बिना कुरैफावनी इग्गागंडु रिहिं अनेग्गागंडु रणुंबा गोतुगा स्वर्गे गवा कोम्मे गहकीवेस ए गहेग्गे गस्कंडु रणा रिहिं उफेदिफावा तने इतनुगा वनी मीरुवेगेंबा मेवात इतनुगा वनी एकी फाडुगे कोरुत साफु फेनुगे कोरुतकाई किरुगे कोरुतकाई मीरुवेगेंबा रलुगे कोरुतकाई फोनिवेगेंबा मामुगे कोरुत इतागे अहुलवरिन्नं अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिव्वा मेवायकी मेवागे तेरिं एम्मे हेगुतुगा एम्मे मतिवरि सिफतेल्लैफावा मतिवरि मेवात इतांग वनी एकलांगे दिव्वा महके मीस्तकुन्न लज्जताय आराम लिबेने मस इतांगे बुइंत एकुलेगं वनी तस्नीमा इजंजबीला काफूर इतांगे मीस्तकुं बेरुं कुरा तैयाय तट्टकी रणाय रिहिंबा तकेदि स्वर्गे गवा दुरकुरतं अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी तनवस कुरबाफ इन दुरकुलेगे बोडमिंग सालिस आहर दोग रास्ता हुन्ना नकमगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबाफ एक स्वर्गे गवा गहेग्गे हियलुगे
digumenaki sateka aharduge rastaya barugada as datur kura irwes sateka aharduhum ves ehiyawaikan kadat nukurena kamuga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa foi esworge banna mistakunge moonute ki saadafana vilerege handufadein ujala kuraifawa handutake fada moonutege eba mihunge umuraki emme zuwan kamuge umur kamugawa 30 tingaharu adam alayhi salam eba mihunge bafa kalunge suraga eba mihun swargo wadwane eba mihun elube gahanayaki rana rihige ulata eba mihunge khidmatuga rakka kuraifawa mutitake fadein riti kuraifawa zuwan firien kudin eba mihunge khidmatuga eki boyentaka ekoga burjaha mundane eba mihunge ahulwarinnaki Allah subhanahu wa ta'ala iffata karamat devwa fawa zuwan anghen kudin eba mihunge gaga jinne bes ad inse bes bifan wafada ma matwari iffata karamatuge ahulwarin ekamalunaki yaquta imarjan fada bay gotuga kit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurwa foni adi ein kambalek gwas ein kambale duniye faalu kurwejjekamuga wanama uda bima demeduga waha tane mir wahum furigen dane kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurafadi ein kambalege boluga ala fotigandu duniyega waha takechchekabure hekom bodwegen ba kamuga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa foi vihewma hayd nifas kamun tahir kuraifawa algon men swarge veddeve emmeha mistakunnake duniyega emmeha uni sifatakun hus tahir wegemba saaf wegemba bay eba mehunnaki kuljaha bodukam gos kodakam udara baynu duniyege ebbes kala musibaten eba mehun etanga tahammul qurakan nujehene duniyege huriha undagule filagos friham wegemba aramu hayategga eswargega eba mehun diriulene matirigamba swargatawga mewata kari kuraifawa swargatawga hinga hunna kortawwa swargatawga ufulifawa edutakai rivetwegamba dantakai feturifawa dulatakai bari eturifawa balistawga duankam fanaawu mennuwa hayategga eswargega eba mehun daima demitiben mistaku ekakonekaka baddaluun ginave eba mehun kaabota kitige sawun eba mehun na fuhi kamen nannane edduwa habure ane duwas eba mehunge halatu etanga niumatun iturwe e niyumatu maccan edduwa habure ane duwa he shawwarikan iturwane ade eba mehunge ritikan edduwa habure ane duwas iturwegen dane kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurafoni nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qurabi inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kull jum'atin swarge gave bazare komme hukur duhega e bazaran eba mehun danete den eba mehunna uturu faratun jehe varoli ge sobun eba mehunge hedun takai eba mehunge surata riti wegen dane ehindu eba mehun embori eba mehun ahulwarin nan gaathan embori da hinduga gege tibe ahulwarin bunane Allah gandi buname tibe mehunge ritikan tibammen gaatun dia irabbore eta gunekan ituru wegen hingejje ama eya ekuga embori anneeruga gega tibe ahulwarinna muqaddam kon emihun bunane Allah gandi buname te kamalunga ritikam bestimammen embori dia timammen nikun irabbore ma furiham begembe komme hafta eta eba mihun e bazara ziyare quran e baragaves eba mihun geebbe numba takeccha i saman hoda kanu eba mihun ekakonekaka baddalu ziyare kon upa kurmattaka eba mihun ritikam Allah subhanahu wa ta'ala itur kuru mattaka tayyar kurba fawa matiwari baddalu lobadi izzetri akhunna akhtum Allah subhanahu wa ta'ala eswarga sifa kurba قدسي حديثك وحي خرافني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت لمن اسكلان صالح أرتكن لولكم فنفانوا ولا أذن سمعت أدي إبلس كمفتن أدوها فانوا ولا خطر على قلب بشر أدي آدم قدريك هتب تصور نكره فدا نيومتك لمن اسكلان وني تيار قربا في فقرأوا إن شئتم فيتبامهم إديكم غوانا من يمتو غواهك أبيغتون كيت قرآن الله سبحانه وتعالى وحي قرافا بسولك يواشي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إبس نفسك نيجين نفسك
لولن نوتا نفسك لبين فينكن الله سبحانه وتعالى تيار كربا فاوا بوتك نوتا نفسك لبين نيومتك منبرين ابسميه كنينجي لوبد عزتري اخونا اختكم كم نيومتك بس نيومتك تكا الغم من متبر قرباني دين جهين نيومت الله سبحانه وتعالى مي دبا متبر نعمتك الغم من رب قرباني دين جهين نيومتك الغم من كنبگين حاصل وان نيومت نو كيت قرآن الله سبحانه وتعالى من وفاري جواهك بيان كربا وحي كرافون إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أما كشور الله سبحانه وتعالى مؤمنون كبين بلواغته إبامهم نفستكاي إبامهم مدى نفستكاي مدلوغ بدلوغ إكلانغ دبني بأن لهم الجنة إبامهم بني سورغ يقاتلون في سبيل الله إبامهم الله وموغا غرام كره فيقتلون ويقتلون إبامهم أتون دشمنون قتل كره أدي دشمنون أتون إبامهم جهادغا قتل ود وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن أي كلانغ مچبا قرآن أي توراة أي إنجيل غوا حق وعد فله ومن أوفى بعهده من الله الله سبحانه وتعالى وعود فدم وكم فرهم وجمنيكم فراتنه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فتبامهم إكوري تبامهم أهود كشو تبامهم إكوري بفاريا مدوغا تبامهم فهي أفاكراش وذلك هو الفوز العظيم فهي بدوغم وكاميابك أي لو بدي الزتري أخونا أختنا الله سبحانه وتعالى من آياتك بيان كرا فوني එකලාංග අර්ථකුණ දෙවවා බදලකී ස්වර්ගකමුග ඒක බදලුග එකලාංග ඊමානුග අහුල්වරින් කිබෙන් එකලාංග හිප්පෙවි එබෑමහුග නෆ්සුතකා එබෑමහුග මුදාකමුග ඒ නෆ්සුතකා මුදා කුර්බාන් කොගෙන් ඉස්සේ ගොස්සාවා සලෆුස් සාලිහුන් උම්මතුගේ අස්හාබුන් රසූලුන්නා නබී බේකලුන් ඒ මතිවරි ස්වර්ග හාසිල් කුෆ්කුරවා පවනි කොම්මෙ කමෙග්ගේ අගොස් එබෑමහුන් දෙන්ජේ අගකී කිතෙන් බොඩ අගෙක්කමුගා වියස් ඒගේ ෆහතුගාවනේ ඒ ස්වර්ගකමුගා වානම එකමන් එබෑමහුන් ලහෙ ෆහෙ නුජේ අල්ගොම් මෙන සියරතුගේ හාදිසාතක නසර් හින්ගාලුම් ඉෆත එතබ්බාවර හාදිසාතක රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හයා පුළුංග දෙකලේක ෆානගේ මතේරි අස්සාබුන්ගේ හයා පුළුං එංගි කෂෝරුවේ බදුර හංගුරාමෑග උමර් ඉබ්න් හුමාබ් අල් අන්සාරි රදියල්ලාහු තාලා අන්හු नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरिहुगा हंगुरामा के मैदानुगा हाजिर हुन्ने बेकले हंगुरामा के लश्कर तक रुकुरवाले उन हिंदुगा रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबे क़ूमू इला जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द इतंतांगे तनवस्कं उड़तका बिंफ तनवस्गंवा स्वर्ग तक द्युमट्टका तिबामिहुन तेदुआश मैदानुगा कुरिमतिला तिबामिहु नफ्सुतकाई मुदाविक्काගෙන් ස්වර්ගයේ මතේ ධර්මය හාසිල් කරමු වගතු ඇස්චෙජ් ලොබ ඉස්සතරි අහුන්නා වක්ත මේ ආයතකී එබේකලුන් කුරීගාවස් අඩුව හමුන්දී ආයත කියවා තිලාවත් කරමුන්දී ආයත එහෙන් නමස් අගුරාමග මෑදානුගා ජිහාදුග මෑදාන නිකුමේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ දෝෆුලුන් එබෑමෙහුන්නා මුඛාතබ් කරවා ඒ මතවරි නියුමෙන් හෝදු මට්ටකා තිබෑමෙහුන් තෙදුවාෂේ එකලේ ෆාණු විදාලු හදිස් කරවේ හිඳුගා එබෑමෙහුග නෆ්සුත එකම ශෞකරිවේ එකමගෙන් එබේකලුන් කුරිමත් ලැබ්වේ හිඳුග එකලේ ෆාන් දන්නවනි ඒ අල්ලාහුගේ රසූලායි ජන්නතුන් අර්දුහා සමාවාතු වල් අර්ද් එතන්තාගේ තනවස්කම් උඩතකා බිම්ෆඩ තනවස්කම් වා ස්වර්ගයේ වාහක හේයේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවි ආයකේ එහි දෙකලේ ෆාන් විදාලම් ගෙන්දේ බඛින් හුරි ශෞකෙගේ බොඩකමායි හුරි උෆලෙගේ බොඩකමායි එෆෝ එකලේ ෆාන් ෆරීකුල හුන්නේ කදුරු කොළ උක්කවලවවා විදාලවනි mi kaduru kolu kaanden fariqulu banden timan duniyega honnewma kiwes innaha la hayatun tawila eiwes war digwegen wa hayateke effuga anguramaga madanu tere bedi wadagen jihad kurwa allah subhanahu wa ta'ala ge maguga shahido wadagen allah subhanahu wa ta'ala tayyar kurwa fa swargege niumen hasil kurmattaka ekale faanu nafsu allah hattaka qurban kuri uhuduge duhoga anas ibn nadar radiyallahu ta'ala anhu badur hanguramaga baare wada nugannem kommacchen hitama kurwa ekelege faanu vidalum gendevi baduruga maidanuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekuga
umatti man kalege faana fursat nulimunima ekama hiddatikam faalu korwa vidalum gendevi Allahu gandi vidalome kafarunna ekuga timan kalege faana nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge fahpuluga islam de nasur dirmuge maqam devijjikamuga waanama Allahu denowadigem waane timan kalege faano e maqamuga dakkana hivvaru timan kalege faano devwane qurbani adi Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratan wawdo wadagen ekalege faano Allah mawga sabitu ekalege faano ge nafsu qurban qur'an kama uhuduge duhuga hanguramaga halatu badalwe muslimunna fratam nasrulib mafhuga anek kola hanguramaga halatu badalwe gos muslimuge lashkar baabaawe kidimadimala mistakun dubwagen hiduga Anas ibn Nadar radhiyallahu ta'ala anhu kuriya wadagen ehiduga e wadagen wadagatumga ekalege faana baddawani Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu vidalwani Sa'd ibn faana mukhatab kura vidalwani e Sa'de kontagatto eti wadagannawani inni ajidu rihal jannata duna uhud timan kalege faana uhud farbadaage karin swargege was ebaduwe kuriya wadagan nawashe fahata ji wada nugan nawashe nikma wadagen hangurama kurwa shaheed wadagati ekalege faanu shaheed wadagen ekalege faanu hashikolu belle iruga addi etifar ekalege faanu hashikolu hamala arafa wakambe ekalege faanaki kombe kelekam wes engi wadaganwa hunnevi ekalege faanu ukhtu Rubai bintul an-Nadar wadagen bidalu timan kamanaya timan kamanaga engi wadagati ekalege faanu ingili fulutawge sifainne ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala bawalevi من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ميستكون تريغا وي الله سبحانه وتعالى ين ابامهم في عهدك شورغا تدوريمهم فمنهم من قضى نحبه اگترين بايميهم وني دنيا دو كفا الله موغا شهيد وغسه ومنهم من ينتظر اگترين بايميهم وني انتظارغه دنيا حياتغه وما بدلوا تبديلا اباميهم emme furtamana iman kamuga etibi gotuga badalu mennati edimatiga he gotuga ebamun sabitu etibe mu'tage duhuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimeg furana hagguga kaleg faanu room kare fono we city fulo hippaage badagenne sahabi room karaga hulwaren qatul kurima rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinha asmihunga lashkar tayyar kurwa muslimeg furana ge himayatuga hangurame fono we elashkarge veri gotuga timbe kalok ayyan kurbe gitereng furta be kalaki Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu efoga Ja'far ibn Abi Talib efoga Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu mitem be kalong iskurba fa ekale faana hadis kurbe Zaid gufanu shahid wajhkam gawanama Ja'far ibn Abi Talib ekale gufanu shahid wajhkam gawanama Abdullah ibn Rawaha elashkarge leader ki Nabi sallallahu alaihi wasallam lashkarage nikma wadagen emihunna ebekalunna wada al wada odennew mattaka elashkara wasiye kurbe edekalege faanu kirit kurbe ekalege faana Allah subhanahu wa ta'ala angawa debwa fa qala hangurama ge natija Nabi sallallahu alaihi wasallam hangurama hingamundiye wagutu Madina ga innawagen hangurama ge halat ekalege faana ashabe ko nakiyadum gendei wagutum waguta hangurama hingamundiye go Nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ko gendei mistakum madinain elashkar nikum wagutuga kiritiko ulem fetumun Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu ekalege faanu kirit kurbe hinduga suwalu kurone Abdullah ibn Rawaha kalege faanu kibegen to te kirit kurbani vidalwi Allah gandi vidalome faharigga westiman duniyege zinatakai duniyege lazzatai aramage sobu nune timanna me kirit kurbani ehnas timang adwe hi me Nabiy sallallahu alaihi wasallam narakage wahaka siva kurba كيت قرآن كيوا بداروي آية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا تباب مترين كم ميه كي وسن ركاغ متين دانج دتركرن جهن ميه كان على ربك حتما مقضيا اكن كديغ فان وردس كلان حضرتغا كند الوي نمفاوا كمكمغا وي تيمن كديغ فان انگي وඩ නුගන්නවේ e narakaga matin ele sirat mawga atiban kalege faanuge maqamaki kobakame e magoti ban kalege faana huras korwena kame lobedi izzetri akhunna akhtun hagurama feshi Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu shahid wadage muslimunge lashkaruge adadaki tinhas
ಕಾಫರುಂಗೆ ಲಷ್ಕರುಗೆ ಅರ್ಧಕಿ ದೆಲಕ್ಕ ದ್ವಿಸತ್ತಹ ಸ್ಮಿಹುನ್ನ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಕುರಿಮತಿಲಿ ಕೆರಿಗೆನ್ ಕುರಿಮತಿಲಮ ಗೆಂದೆವಿ ಝೈದ್ ಇಬ್ನ್ ಹಾರಿಸ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ದಿದ ಹಿಪ್ಪಯಾಗೆ ಹುನ್ನವಣಿಕುಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಶಹೀದ್ ವಡಾಗೆ ಎಹಿದುಗ ದಿದಾಗ ಹಿಪ್ಪೆ ಜಾಫರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದಿದ ಹಿಪ್ಪಯಾಗೆ ಹಿಬ್ಬರ ಫಂಬರ ಎಕು ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಮ ದಣಿಕುಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಕಣಾಪ್ಪುಳು ಬುರಿವೆಗೆನ್ ಎದಿದ ವೆಟ್ಟುಣ ಎಹಿದುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗ ವ್ಯಾಪ್ಪುಳು ಎದಿದ ನಂಗವ ಎದಿದ ಹಿಪ್ಪಯಾಗೆ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಂ ಗೆಂದೆವಿ ಅದುಬುಂಗೆ ಹಮಲಾಯಕ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗ ವ್ಯಾಪ್ಪುಳು ವಸ್ ಬುರಿವೆಗೆನ್ ವೆಟ್ಟುಣ ಹಿಂದೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದಿದ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ಫುಳು ದೇತರೆ ಲಬ್ಬವ ಫಿತ್ತವ ಲಬ್ಬಾಗೆ ಹಿಫಟ್ಟವ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಂ ಗೆಂದೆವಿ ಕಾಫರುಂಗೆ ತೆರೆ ಮಿಯಗು ದಿಂ ಹಮಲಾಯಕ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಹಜ್ಕೊಳು ದೆಫಳಿಯ ಫಳಿ ಶಹೀದ್ ವೆಗೆನ್ ದಿಯ ಹಿಂದುಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ರವಾಹ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ನಿಕ್ಮ ವಡಾಗೆನ್ ದಿದ ಹಿಪ್ಪವ ಹಂಗುರಾಮಗೆ ಮೈದಾನ ಕುರಿಮತ್ಲೆವ್ವಿ ಹಿಂದು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ನಫ್ಸು ಫುಳ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹುಮೆ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಿಮತ್ಲುಮುಗ ಅನ್ನಂ ಫೆಶಿ ಹಿಂದುಗ ಎ ನಫ್ಸ ಮುಖಾತಬುಗೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಿ ಅಕ್ಸಮ್ತು ಯಾ ನಫ್ಸು ಲತನ್ಜಿಲನ್ನ ಎ ನಫ್ಸೆ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಗಂದಿ ಹುವಾ ಕುರಮೆ ತಿ ನಫ್ಸು ಗೋವಾಗೆನ್ ಹಂಗುರಾಮಗೆ ಮೈದಾನ ತಿಮನ್ನ ವಣ್ಣ ಹುಶೀಮೆ ತಾಯಿಅತನ್ ಔಲ ತುಕ್ರಹನ್ನ ತಿಬಾ ರುಹಿಗೆಂ ಬೇಸ್ ನುರುಹಿಗೆಂ ಬೇಸ್ ತಿಬಾ ಗೋವಾಗೆಂ ಹಂಗುರಾಮಗೆ ಮೈದಾನ ತಿಬಾ ಕುರಿಮತ್ ತಿಮಂ ಕುರಿಮತ್ಲಾ ಹುಶೀಮೆ ಇನ್ ಅಜ್ಲಬನ್ ನಾಸು ವಶದ್ದು ರನ್ನ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಮುಸೀಬಾತುಗ ಹಾಲತುಗ ಹಳೆ ಫಳೆಲ್ಲವ ಕಂಬೋಡು ಹಿದುಗ ಮಾಲಿ ಅರಾಕ ತಕ್ರಹೀನಲ್ ಜನ್ನ ತಿಮನ್ನೆ ಸ್ವರ್ಗೆ ತಿಬಾ ದಿವಮ ನುರುವೆಂತರಿವಾ ತಿಮಿ ಫೆನ್ನಣಿ ಕೀವೆಹಿಯೆ قد طالما قد كنت مطمئنة تبا دنيا أفلا أرام لذتك إتدوها كل فيم وإفو ودالوي جعفر ما أطيب ريح الجنة جعفر غفانس سورجي وحكي هذا هوا مير وحكي نوبت إزتري أخونا أختو إبيكلون جانو كرمت لاجين جانا مال قربان كوكين الله سبحانه وتعالى اي متوري سورغ هود متكا مسك كوري اهندوغاس نبي صلى الله عليه وسلم فونوي مي لشكرغه تين قائدون شهيد وفوغا دين ابيكلون ترين نيكم وඩාගෙන نبي خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه نيكم وඩාගෙන لشكرا حوال وඩාගෙන سلامتون دتر قربا امري مدينه وඩාගති مهورها قرباني كفوغا بس مدينة أهول ورين إلشكرا كرمتلي تعريفا سناكيا بيغتوغي نو مهورها قرباني فوغا بس مدينة بين أهول ورين بدمندي هنغراما مادانون فيلي وفيلاغين أبايكي تبامون إهن مس نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرم جندي فارغا بس إهن نونه إبامهنكي الله موغا كرمتلا مسلمون أن الجماعة تمن كدغ فانو غريهن حماية ركعاتر كما إديغن أمهن الله سبحانه وتعالى اميهم كافرون كيبين اميهم سلام كربي ابيكلون اسورغ حاصل كرمتكا ابيكلون جانا مالون قربا مداغند نوبيت عزتري اخونا اختون الله سبحانه وتعالى ಗೆ ಮತಿವರಿ ನಿಯಮತಕಿ ಬೊಡು ಅಗೆನ್ ಅಲ್ಗೊಮೆನ್ ದಕ್ಕನ್ ಜೇನೆ ನಿಯಮತಕ್ಕನ್ ಅಲ್ಗೊಮೆನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರನ್ ಜೇನೆ ಕೀತ್ ಕುರಾನ್ الله سبحانه وتعالى وحي ಕುರಾಫನಿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم تبامهم هي كره تبامهم سورغ ونادكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم تبامهم كرين السجو السوا ميهن بدت وجموا مصيبات تجهون مستهم البأساء وبامهن بدت وجموا مصيبات جلم تكا كرمت لا انجهون والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إبامه جهون مصيبات وصوبون بلا وركم وصوبون إبامه فاتك غدونغري أي رسول يا إيمان أهل ورين إكليفان أرهقا تبّي إيمان أهل ورين دين الله نصر أناني كم وقتك باوي إهم بدالوا حسابا إبامه مصيبات تكا كرمتوي ألا إن نصر الله قريب هم كشر الله بنصرك كعبك بنصرك لبيت الزتري أخونا أختم كيت قرآن الله سبحانه وتعالى أرجو منا مخاطب كرا وحي كرا فني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إتنتاغ تنوسكن ورتكا بمفر تنوسكن واسورغتك أدي الله سبحانه وتعالى حضرتهم وفاه فسهم الديوم التكا تبامهم أوسغ الناس
أعدت للمتقين أي تقوى ورن التجار كريفا وأسورجتك الذين ينفقون في السراء والضراء إبامهن تنوس كماي أما إدتها لغاوس الله موغا هيد كرامهن والكاظمين الغيظ أدي رولي ماتر كرامهن والعافين عن الناس أدي ميستكن معاف كرامهن والله يحب المحسنين أدي الله إحسان ترندك لوبي ودقنوي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إبامهن كي فاحش عمل النوت إبامه نفسك أن يار وجهكم غوانما ذكر الله هندم كرامهن فاستغفروا لذنوبهم دين إبامهم الله حضرتك إبامهم فافة فسن ويدنوي ومن يغفر الذنوب إلا الله إبامهم فافة فسا دباني كم فراتن هبني الله منوي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إبامهن إنجي تبي إبامهم يقول فافتوغا دمتبي بيكمغا إبامهم نوي أولئك جزاؤهم من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم إبامهم جزايك إبامهم برس كلام حضرة فاف السوم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أدي تنتاغ دشون فين آرتا هنغاهن إتنتاغ دشون آرتا هنغاهن سورغتك دائمي غتغا إتنغا دمتبني غتغه ونعم أجر العاملين هي عمل كرا مهن هوري درماغ متوري كماي مي آيتوغا الله سبحانه وتعالى بيان كرا فورني اسورغ ديو متكا ألغون من تنوسكما دتكمغ حالتوغا الله غموغا هيد كرن جهيك أدي رولي ماتري كرن جهيك هم آيكوغا ميستكن معاف كون هنهيو كرن جهيك أدي فاحش عمل كري نفسن أنيا ريوجنا وغتون الله هندمك التوبة وان جهيكم أدي ألغون من كرا فافتوغا دمتي بيبكمغا وغن نوانكم إهم بجكمغا وانما الله سبحانه وتعالى إبامهن ماتريكم وسورغيك درميا ثواب دبانكم إفوق الله سبحانه وتعالى وحي كروني قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تبامه كورين اتباور أمتك بني إسجوسي فهي إبامهم بمغا تبامهم دتركو إبامهم نعمدوغا كنت بجندي كون غتكتو تبامهم بلاش فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين دوغو كريميهم نعمدوغا إبامهم نيمون دي كون غتكتو تبامهم بلاش هذا بيان للناس ميستكن بجنوا ماتوري بيان كرمك وموعظة للمتقين التقوى ورنهر نصيحتك ولا تهنوا ولا تحزنوا تبامهم بلك شنواش هذه درنواش هتامن قراش وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تبامهنك إيمان وأهل ورنكم غوانما كامياب لبين ميهنك بارا متوركن لبين ميهنك تبامهن إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله تبامهن مصيبات جهنكم غاوين مس دنتي ميهن بسوني إفد مصيباتك كرمت لان جيفه وتلك الأيام نداولها بين الناس إذ وستت من رسكلاغ بيستم مدغا دور كربني وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء اتبامهم ترين إيمانكم غا تدوري ميهم امتحان كرومتك ويتخذ منكم شهداء اتبامهم ترين شهيد غتغا بيحبوا متك والله لا يحب الظالمين الله سبحانه وتعالى أن يابرندك لوبي وديغ نغنوي لوبتي زتري أخونا أختم اسورغيك وني متي درجتك الله سبحانه وتعالى لبواب ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فهي إيمان بهر صالح عمل كرامي هذن فهي إبامهن متريكم ودرجة السورغيك الله سبحانه وتعالى لبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرب إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم سورغيك إبامهن كندلي فاوا درجة إبامهن سورغين إكيكي ميسميهم درجة فنان كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب مشرقاي مغرب ريغن وغتغا دور حسابتكم فادالا ترفدين سورغيك إكيكي ميسميهم درجتك مكانة ميستكون فنان لتفاضل ما بينهم إبامهم تريغ هوري درميا متيركمغ تفاوتك سومن درجات تفاوتك سومن قالوا يا رسول الله الصحابيكم دني الله رسولاي
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم متين إفن متي درجتك نبي بيكلون درجة هي نبي بيكلون نوم بيكلون درجة واصل نوين هي قال بلا حديث كرب هم هلا إهن كنون والذي نفسي بيدي فراتك أبلغا تمن كذا فانوغ نفس فلوا فرا غندي ودانومه رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أمي هنكي إمتين فن درجة أهلور إنكي الله إيمان رسول بيكلون تذكر مي هن أبو مالك الأشعري الله تعالى عنه ودانوي إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها سورجك الله سبحانه وتعالى تيار كربا فوي غدور تكن كوتري تكن إتانغ إترين بيرو فنانه إتانغ بيرون إتري فنانه أعدها الله إتنتن تيار كرافني لمن أطعم الطعام مسكيرنا كاندي ولونو وأدام الصيام رودف مقادمتي وصلى بالليل والناس نيام ميستكن ندافة وقتها ريغن تدوي نماذ كريمي هن أبو موسى رضي الله تعالى عنه فراب رواية فاوي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كريم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا ومنهم تري ميهك سورجيك تجار كريفا متر مقاما غندور توترين فيليجيك أهل ورين واق صفة كربا حديث كرباني أي متكم با سورجيك إتريغا حسجاغ ليفاوا متكم فدفاوا سورجيك الله سبحانه وتعالى سورجيك أهلنا تجار كربا فمتوري سكنك واق متوري غوتشي واق إتاغ أسمين فستولس ميلهنانه اسورگेಗ ಎಕ್ಕಿಯಕಿ ಫರಾಫರಾತುಗ ಎ ಗಂಡುವರುಗೆ ಎಕ್ಕಿಯಕಿ ಫರಾಫರಾತುಗ ಅಹುಲುವರಿನ್ ತಿಬೇನೆತೆ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಅಹುಲುವರಿನ್ ಗಾತ ಜಿಯಾರೆ ಕುರಾನೆತೆ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಏಗಿತಿರೆನ್ ಎಬ್ಬಸ್ ಬಯಕಂ ಅಣೆಬ್ಬಯಕುನು ಫೆನ್ನಾನೆತೆ ಎಗ್ಮಾನೆಗೆ ತಾಂಗೆ ತನವಸ್ಕಮ ಬೊಡುಕೊಂ ಅದಿ ಸ್ವರ್ಗೇಗೆ ತಯ್ಯಾರ ಕುರೈಫಾವ ಅಹುಲುವರಿನ್ಗೆ ಗಿನಕಮ್ಮಿ ಹದೀಸುಮೆಸ್ ಎಬದೇಹ ಕೊದ್ದೆ ಒಬದಿ ಇಜ್ಜತರಿ ಅಹುನ್ನಾ ಎಸ್ವರ್ಗೆ ಬನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಫರ್ತಮ ಜಮಾಅತುಗೆ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಸಾದ ಫರ್ ವಿದರೆಗೆ ಹಂದುಫದ ಉಜಾಲಾವೆಗೆ ಬಾಬೈ ಎಬೆ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಉಡತಕುಂ ಫೆನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಅಲಿಗ ತರಿಫದೆನ್ ವಿದಾ ಬಬುಳಾನೆ ಬೈ ಎಬೆ ಮಿಹುನ್ ಕೊಡಕಮ ನುದಾನೆ ಎಬೆ ಮಿಹುನ್ ಬೊಡಕಮ ದಾಕ ನುಜೇನೆ ಎಬೆ ಮಿಹುನ್ ಕುಳು ಜಹ ಎಬೆ ಮಿಹುನ್ ಕುಳು ನುಜಹಾನೆ ಎಬೆ ಮಿಹುನ್ ಅರ್ಧಫುಸ್ ರೋಗಾಯ ನುಜೇನೆ ಎಬೆ ಮಿಹುನ್ಗೆ ಫುನಲಕಿ ಫುನಾತಬನಿ ರಿಹಿನ್ ಎಬೆ ಮಿಹುನ್ ಗಾನ್ ದುವಾ ವಹಕಿ ಗೊಮಕಸ್ತೂರಿಗೆ ವಸ್ ಎಬೆ ಮಿಹುನ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗೆ ತೋಗಾ ಎಳೆನೆ ದುಮಕಿ ಮತಿವರಿಗಿಂಬ ಹುವಂದು ಗೆದುಂ ಎಬಾಮಿಹುಂಗ ಅಹ್ಲುವರಿನ್ನಕಿ ಎಬಾಮಿಹುಂಗ ಅಹ್ಲುವರಿನ್ನಕಿ ಹೂರುಲ್ ಐನ್ ಎಬಾಮಿಹುಂಗ ಅಖ್ಲಾಕ ಕಬಲುಂಗ ಅಖ್ಲಾಕಕಿ ತಿಬಾಮಿಹುಂಗ ತೆರೆಂಬ ಎಮ್ಮೆ ಸಾಲಿಹ್ ತಕ್ವಾವರಿ ದೀಂಬರಿ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವರಿ ಮೀಹಾಗ ಅಖ್ಲಾಕು ಫದೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಎಗ್ಗವಾನೆ ಎಬಾಮಿಹುಂಗ ಸೂರತ ಬನಿ ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ಗ ಸೂರಾಗ ಎಬಾಮಿಹುಂಗ ದಿಗುಮಿಂ ಫಸ್ತಳಸ್ ಮುಕ್ ಹುನ್ನಾಡಕಮುಗ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಾಫನಿ ಸ್ವರ್ಗ ವಿದ್ವೇಣಿ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಅಹುಲುವರಿನ್ನ ಎಕುಗ ದುನಿಯೇಗ ಈಮಾನ್ ಕಮುಗ ಎಬಾಮಿಹುನ್ನಾಗ ದಿರುಳುನು ಎಮ್ಮೆಹ ಅಹುಲುಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ಎಬಾಮಿಹುನ್ನಾಕುಗ ವಾಣೆ ಕೀತು ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವನಿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم تمن رسكلان غلطون ترين إيمان بمستكم إيمان كمغا إبامهن التباوي أهلورين إيمان كمغا إبامهن التباوي أهلورين تمن رسكلان سورغيغا إبامهن إكوغا لبواه شيمه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم دائما دمت بين عدن كين سورغتكن إبامهم بده هندوغا إبامهم كابا فانغ ترين صالح علوناي إبامهم أبناي إبامهم دارين سورغيغا إبامهم إكوغا وانه كابا فانغ ترين إسلام وإيمان كمغا مرودي كابا فاناي ألغون من أهل ورين ترين إسلام كمغا مرودي أبناي أدي دارين بس إسلام كمغا مرودي دارين بس سورغيغا الله سبحانه وتعالى اسورگے اہلورنا اکوگا لبوان هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون نبامهن ابامهن ابين اسورگتوگا متوريگمبا هيا وهكمگا دامتم متيگا لنگلاگن ابامهن اسورگيگا تيبينه كيت قران الله تعالى وحكرافن ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون اسورگيگا بنديرين بنانه
suwarge tibami hunna tibami hun ahulwarin maturigum wa niumettakagen bannash lobeti izzeteri akhunna ukhtun algon men duniyega wagutan hedu korom midani Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratan emburi daan jehe duha meduga intizar kura haluga swarge vedde hinduga swarge ge banderin islam kamuge matwari salamun swarge ge ahlunna salam quran udkhuluha bisalamin aminin aman kama salamak kama ekuga tiba mihun swarge wannash salamun alaykum bima sabartum tiba mihun duniyega ketteri kama kulunu kamattaka tiba mihun salamak kama rakka terika hutte obedi izzeteri akhunna duniyega zinataki filadani bi zinate duniyega musibataki filadani bi musibataki duniyega eki musibataka kurmatili farat e musibatoga ketteri wejjekam gawanama eba mihun swarge hasilwane adi eba mihun bunawene salamun alaykum bima sabartum tibamhun ketteri kam macce tibamhun salamak kama amankan hutte obeti izzeteri akhunna ukhtun ematuwari ni'matuga anikan sifakuraba meedu algomentere miheka duniyega tayyar kurayfawa ganduware eena emme furtame e ganduwara ziyar kure wagutuga e ganduwar riitikam balalu mattaka eena gamil gege riitikama etanga tayyar kufa furihamakam balalu mattaka etan mitanan eena e gega kolokol duwane ekotariyege riitikama me kotariyege riitikama etanga hoye nutaka tammatitaka etanga washagemba bagichaya kortuge wahakan eena shawgwarika ufedivawani emme furtama swarge vedde hinduga etana eena amille gekan eena vedde hinduga eena amillen etantam balandemge shawgwarikan hunna fadain adi kiyette ebbar ma boda swargen eena tayyar kurayfawa ganduwara etanan eena vedde hinduga e niumettaka meduga eenaga shawwarikan hunna wartibe hulun tasabbur kuraba swarge mistakum vedde hinduga komme mihekab seena daambi kon dimalakkan eena khas kurayfawa jaage ki kobaka algon men miedu mita tibefa algon men magutakumatin dubwa fagos algon men ge algon men da fadei swarge gahul warinna eena daambi kon taakakkan wannambi kon taakakkan eenaga daraje ki kobakan engi kashoro fawana swarge wanuma ekuga eena khas kurayfawa jagen ene datur quran efoge swarge wade swarge enettaka libbifawa niumetten ena balana swarge emme dasu darajaga wa miha ay naraka emme fahunni kumega swargo namiha bes duniyega wa huriha niumetege diha guna Allah subhanahu wa ta'ala dibba nadi kobato e swarge Allah subhanahu wa ta'ala makurwa matiri kurwa matiri darajaga hulweringe matiri maqamak robati izzeteri akhunna akhtum swarge galutakunna Allah subhanahu wa ta'ala huriha niumetteke devvima swarge niumetteka kuga mistakun deri olene efoga swarge naraka deeteriya maru hazir kurvene kambali bakariyege suraga marugene sebam swarge ahorna bunavene tibam dandamuto mi coaching kan dannanto ebam him bunana aayeke tiye aharma danna mare naraka ahorna bunavene tibam enge to mi coaching emihim bunana aayeke aharmen danname tiyei mare effoga emmenge kurmatiga em maro eduga katilwen effoga swaruge ga ahlurinnan i'lan kurwene tibamihun nabani swaruge ga daimi hayatake tibamihun dem maru menwe adi naraka ga ahurnan i'lan kurwene tibamihun nabani e naraka ga veenuga daimi hayatake daimi ulumeke tibamihun duwa gosden maru menwe lobat izzati akhunna ukhtun maruge wahaka hisabun nimuni maru edanati ganna bir hisabun nimuni kamboduma haskan hisabun diyai Allah subhanahu wa ta'ala devi matir ni'matuga lazzatuga fanaa umenning hayatigga muskuli umenning hayatigga bali umenning hayatigga man Allah devi matir russuma fussuma ni'matuga tha abadu iswarugega mistakun demitiben ei matiremba ni'mataki ei echen hod mattaka algon men abadu atukuri olage masay kuranje ni'mataki wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun niumetten hasil kurmattaka wada jaha mihum wada jaha mihuriya niumettaka fawgabes insanunge huriha lazzate furiham wagem bandani eba mihun lazzata aram de matiranta jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala eba mihun fenum hit quran Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani lilladheena ahsanul husna wa ziyada timaras kalang hadratuga he gotan amal kuri mihun he goen hutte adi evvara besituratti madas kalang debba hurim sahih muslim ga waridun asave
رسول صلى الله عليه وسلم حديث كريم إذا دخل أهل الجنة الجنة سورك أهل السورك ونمفوق قال يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى وحيك ربانه تريدون شيئا أزيدكم تبامهم إترو إتشبينون تو تبامهم تمنس كلام دبان إترو نيومتك تبامهم بينون إترو حاجة السورك جبت الله وني بامهم هريا حاجتك فريم قرباب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ميهم لوتك فينكن لبين هريها نيومتك هريها منظرتك السورك الله لبافوني نفس كما إدم بريوان إمها نيومتك لبافوني هريها نيومتك دائما نيومت وأنتم فيها خالدون دائما نيومتوغا إبامه دمتي بين هريها نيومتك فريم قربابس إبامه الله نيومتا مدرهني ما وصل الله وهي قربان تريدون شيئا أزيدكم تبامهم إترت من رسكلان حضرتهم إترن إدي نيومتين إبن هي سورجيك أهلورين دنوان تمام من إتر بيرون نيومتين نتي تمام من هريها كمن الله وني فريها مقدم بافه فيقولون ألم تبيض وجوهنا إبرسكلان على من جمونتن علي نكرب ومتو ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار إبرسكلان على من نركان سلامك قربا سورج والدواء في بنونتو النمس الله سبحانه وتعالى هريها نيومتك جواك من دنيمس إكلام جبامه الناس سوال قرباني تركوا جتو بينه وني بامه إنك كشور وجه الله سبحانه وتعالى إتر نيومت الدب نون قتن إراد نقرباك إهدوغا فيكشف الحجاب الله سبحانه وتعالى إله حجاب كشف قربا فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم إبامهن الدبون هريها نيومتك تريمس إبامهم بردس كلام حضرة إما توري ذات فلا بلمك نيومت بره بكين لذة أرام هري نيومت يسور جيجا إبامهن كنوي لبدي الزتري أكنا تن غيبك إكلام إمام غيبك إكلام حرام كوري كم دور ركعتري إكلام خشوع التري كما يكون ما ذكر زكاة دي هيو تجا أولو نميهم سورجي قلبين إم متر نعمتك الله سبحانه وتعالى يبدلون إلهك متر ذات فلفنون إمتر لذة بر بودو جنبا لذة سورجي قنوي كيت قرآن الله سبحانه وتعالى وهي قرباني وجوه يومئذ ناظرة إدوهم مون تكن ألي وجالا وجندانه إلى ربها ناظرة إمون توق برس كلامين إمون توق أهل ورين إدوه قابلانته لو بدي الزتري أخونا أختون هم بيما ألقون من متر نيومن حاصل كرمتكا ألقون من أبدا كم دوها قص نيومتم محروم بدانه إبس كم نكو الدنيا حياتها وليتو بلن جهنه فافتكم إكبابان جهنه نبي صلى الله عليه وسلم سورجي محروم بدانه كبيان كرافة إمها كنت تكون ركعت روان جهنه إكليفان حديث كرافة نتمن كليفان أمتك إمن سورج ورنانه إسلام بإمها ميستكون سورج ورنانه إلا من أبى إنكار كفي ميهك منوي الصحابة كندرنا الله رسوله كاكوتو إنكار كنا حديث كربي من أطاعني دخل الجنة تمن كليك فانا كيمن ترجميها سورج ونانه ومن أصاني فقد أبى تمن اسكلاج نكمن ترجميها مكشورن إنا إنكار كفير لا يدخل الجنة إن حديث كن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إمي جيتوغا كبر كموج مثقال ذرة جنبروامي هم سورج ونانه لا يدخل الجنة قاطع رحم رحمه يقولون كنا فامها سورجن ونانه لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه إميه جنوبكم إميه كابتة سلام واميه كسورجن ونانه لا يدخل الجنة نمام دبود وامها سورجن ونانه أدي ميه جهجك أراجن إيم مافن هو دا فامها مافن هو دا أنيا وركمجا دميه رجكمجا وانم هم يا إكوجا ميه جدوجو هوا إكم ميه جمودلك أنيا وركم وجهاجم بكمجا وانم الله يميه كسورج حرام قربان نرك واجب قربان إن حديث كو لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام حرام إتشكون حكت ديجن وفدا فوا مسجدك نرك ونانه لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر كلغوا ميهكو أدي مام بفا نوكي من تريفا ميهكو أدي راب يمديه فا ميهكو سورج ونانه من قتل مؤاحدا لم يرح رائحة الجنة أدي مؤاحدك إبهي مسلم تريغا ديرولي غير مسلم قتلك في ميها سورج وسس ندكين هم إهم رأيتم كنتم حوال قربا فا كريفا فراتكم رأيتم خيانات تريجكم قوانم
الله إبامهم سورجن ودوانه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي تمن كلك فانو نرك وانترين ترين دبي دكوڑے نگنومے ایگتر اببےکن حدیث كربي إبامهم أتوغاوا همشتوكن رأيتونغا تلا أنيا كرابيكوي أنبيكي ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات هدون لاغن إهنمس نيوان وولي أنهن تكبي إبامهم فيهن لمبيجنبي أدي إبامهم فيهن لمبو مسكي كوري إكبالونغ بوتا بلوغ استريغانو جمالوغ أفلفاوا غونغون تكفدين وانه لا يدخلون الجنة كمالون سورغن ونانه ولا يجدن ريحها كمالون سورغ وسسنو دكينه وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا سورغ وهكي ميوني إبني راستا يدوان وهكي سورغ ورنان مهم كتوغا حديث كر إذا صلت المرأة خمسها أنهمها فرض فاستماد كفا وصامت شهرها رمضان مهروده فافا وحفظت فرجها إينا يفترفا وأطاعت زوجها إينا فريمها كيمن تريبجكم قوانما قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت كمليك بنوين سورغ كمليك بين دركن سورغ والناس سورغ الدركل تيار كريفاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما به بأس فحرام عليها رائحة الجنة إبسانغنا شاروي أزرك أنولا إينا فرميها قاتم وريان ديجكم قوانما فهي كمليك مچ سورغيك وسس حرام كربي جنبه وبدي الزتري مسلم أخنا أختم ألغون من كم قربان الدين كم قابي نمس سورغ حاصل كرن جهين كم قربانين ألغون من دين كم قابيس نركاك وين دني عذابا وين دني عقوبات ألغون من دور ركاتير وان جهين الله سبحانه وتعالى على من إمنك سورغيك أهلورين كم قالباش أدي سورغ دان ومغكي على من نفسه مغك كم قالباش أدي سورغين على من كبا كرا إمها مقتكن سلام بركاتير تبومغ هو توفيق على من الدباش هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.